jar ke parti, naduk ke BJP, naduk ke NPP, Congress Party, naduk ke UDP, SSPDP, VPP, Waknam. Waki parti. Nanti pemenagi ya kita ki kertong, ini kandidat ujale ya ka MDC. Nagano ke parti, ugo Shna EC Hagnik arteli ki atmos disir konser. Season pan bhau ugo ya kita ki parti Shna EC marwe. Ya gani EC ko Shna hadin ke election. La manchna da ga jing Synrop lang kiwe ke parti pan yo ya kete ka majority Shna ya ka EC hapa kini ki arteli ki district council pila ru ban komen ada pi omsen ya ha ya ka jing tu